बेकायदेशीर पद्धतीन जमिनींचे हस्तांतरण प्रकरणात कॅबिनेट मंत्र्यांचो लेगीत हात आसा अशें म्हणीत गोंय तृणमूल काँग्रेसीच्या 13 जाण डिमेलोन भाजपा सरकाराचेर फोग काडला। तशेंच हे जोर खरें ना जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ते सिद्ध करचे अशी मागणी ह्या वेळार तृणमूल काँग्रेसीन केल्या। हे करपाक मुख्यमंत्र्याक अपेस आयले जाल्यार हाच्या वयल्यान मुख्यमंत्री कितें तरी लिपोवपाचो यत्न करता हे सिद्ध जातले अशें डिमेलो म्हणटा। चोड लँड ग्रॅब जाला ते कोमुनिदाद प्रॉपर्टी तेजेर तो सायलेंट आसा। तो कितें नो मॅन लँडाचेर उलयता, मग तो आतां कितें येयला हडप करपाक प्रॉपर्टी आपूण लेजिस्लेशन हाडटलो। दोज हू आर नॉट हियर, दोज हू आर नॉट ओनर्स, लेजिस्लेशन हाडून तेजेर आमी उलोवया मागीर। बट वॉट अबाउट द कोमुनिदाद प्रॉपर्टीज? लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर्स have been fraudulently transferred or allotted or usurped, and the Goa TMC makes a charge that there is a cabinet minister and office bearers who are involved in this grabbing of Comunidade land. Now TMC demands from the chief minister to deny that none of his cabinet ministers are involved or none of his office bearers are involved in aiding, abetting and facilitating in usurping and fraudulently allotting or transferring Comunidade land. If the CM does not deny it, then it is a clear case that the CM is trying to hide something. And this SIT is not meant to bring people at book who have done frauds, but rather allowing his political touts to go and make deals with the fear that there is an SIT coming on your doorstep.